baza ko tubaye realistic ari ibintu bitumvikana. Nabonye abantu benshi baragiye batenga comment, namwe mwabikoraho. Ari Hilal iza kumanuka, iza kubiyanyuma, yari kujya muri D2 ntabwo yari kumanuka. Ari Hilal yari yemerewe gukinisha abakinnyi, ateraga abakinnyi 30 ikabajyana ikongera ikazana abandi 30. Ape na Rayon Sport byari byemerewe. Ari Hilal nibaza ku itegeko ryo gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga 8 none se bakinishwaga 8 hari match abanyasudani none se abantu bahurira muri competition bagaharanira igikombe gute kandi badahuje amategeko adahuye. Actually ni nkuko mwamwiga muri class imwe bakabaha ibizami bitandukanye hanyuma bagasohora amanota y'uwa mbere n'uwanyuma kandi bizamini bitakujwe ibintu bitandukanye. Ibyo ngibyo nibyandi ibyo se bisaba na by'amashuri, birasaba ko warize umupira, byose birasaba ko waba ufite university, ufite degree. Oya nurucaba n'umuntu w'umwana itayumva ibyo ari byo. None ubwo ni champion 7 se urayitwaye yikurikiranye. Fande yambwiye champion 10 zitaragera mufiririzo na muri wakoramo. Twari mu cyumba turi abantu 6, ninge musivile ngenyine wari urimo, abandi 5 bari aba generals, nta muntu n'umwe wari ufite peti riri munsi ya general wari urimo. Byo nibanga mbibi usibye nge wa 6 bambwiye ko champion zitaragera ku 10 batazahagarara. Bambwiye ko bafite amayeri 2,000 byo gutsinda gombani ya gol, amaze gukoresha amayeri 2 gusa mu myaka 30. Ubwo fata amayeri 2 nimba akora mu myaka 30, ubwo amayeri 1998 wabo wa nyuma mu mateka yabo kuzongera gutsinda APR. Actually ngewe nta nubwo nzarinda mva ku buvugizi bwa APR gombani ya gol tarabona wini kuri APR. Nge mbikubwiriye aho zakanuza gakata nzarinda mva ku buvugizi bwa APR. Wasira tarakora interview twahuye ejo yarambwiye ati imisifure yayijunditseho nawe warabibonye, arambwiye ati match finale niba shake bazayiguha finale. Ntabwo umuntu akora draw enkani ngira ngo bakoze draw, ibintu byo kwiyahura demi finale bakora draw. Finale habamo draw, bageze finale ngo bataratsinda ariko abafana ba Perejo bambwiraga bizaba ari nka filimi ya Asha na Aisha. Bizaba ari nka Pipi na Mufuniko. Wone Mufuniko, iyi ni Pipi ni Mufuniko. Bizaba bimeze nka essence n'imodoka, bizaba bimeze nk'icyayi kirimo isukari, bizaba bimeze nka mayonnaise ku ifiriti. Ni ibintu byoroshye cyane, ni ibintu bihuza nyine, bizaba bimeze Banyarwandakazi, muze tuganireho gatoya. Nanze kuryama ntageze ikintu mvuga. Uwo mutangiranye mwumva ni Jangwani, hanyuma uyu nguyu mureba aha ngaha ni Chairman w'ikipe ya APR w'icyubahiro wungirije afandeye CDS General Mubaraka Muganga, ari kumwe n'abandi batandukanye barimo ba Haji Yusufu Mudaheranwa, perezida wa Rwanda Premier League. Aya mafoto abiri niyo nshaka kugarukaho, aya ngaya muri kureba. Hamwe ikipe ya APR isezereye Etincelle kuri aggregate y'ibitego 6-2, ibitego 3-1 mu mukino ubanza no kwishyura copy paste, ndetse niye muri kureba ku ruhande ya champion Hilal bayihaye igikombe cya BK Pro League champion. No kuvuga ngo ni utwaye championa uyu mwaka, no kuvuga ngo Hilal itwaye championa itari umunyamuryango wa Ferwafa. Hilal itwaye championa ari umushyitsi, atari ikipe izasohokera u Rwanda. No kuvuga ngo igikombe bazaha APR ni ikitiriro kirindi izina ry'ikindi gikombe tutigeze dukinira nk'abanyarwanda. Nabahaye urugero ndababwira ati ibyo bintu za Rayon zikwiye kubiburana n'andi makipe agiye atandukanye. Banyarwandakazi, aya mafoto ntabwo nyashyize hano kugira ngo nsesengure.
mu gitondo mbateguje operasiyo y'umuriro, munyihanganire. match ya Etenseri Watara yatsinze, Memeri Dawe yatsinze, Mugisha Gilbert Barafindinyo yatsinze. Mu gitondo mu kiganiro Morning Sport mbateguje operasiyo y'umuriro. Ngewe ibi bintu Ferwafa mu gitondo yasohoye itangazo na Rwanda Premier League bavuga ko Eri Hilal batari buhiye igikombe cya shampiyona, bari buyihe nyine igikombe cy'icyubahiro. Bayihaye shampiyona, igikombe bagiserebuye. Mwabibonye ku mbuga nkoranyambaga n'ubu amavideo ari kuri YouTube. Eri Hilal yapostinze bayihaye igikombe cyanditseho BK Pro League Champion 2025-2026. Bivuze ngo niyo yatwaye shampiyona. Mbegi makumana nyagasha cyakoze numiwe. Gusa mu gitondo wenda turabanza dusesenguriye match ho gatoya ya Etenseri n'ikipe ya APR. Etenseri yakinaga nk'itabishaka, ariko ubundi byose turaza kubisesengura nta kibazo. N'umukino wa Etenseri turaza kufatira umwanya, ngiye kuryama hakiri kare nemere mbyuka saa 10 zo mu gitondo ndi kubaha ibiganiro. Icyo mba ngusaba we nta kindi no gukanda subscribe ukinjira mu muryango mugari w'abadukurikira kuri uru rubuga. Naba abantu mushaka kunyandikira mwinjira muri group yacu ya WhatsApp ni 07391218 nkakwadinga mu yindi muri group yacu iba tuba tuganiramo. Hanyuma ubwo APR igeze finali, muri kubona akagrafike kayo kitwaje, tuzareba finali hagati y'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR Football Club. Tuzagira umwanya wo kubigarukaho. Gusa mu gitondo banyarwandakazi, ikiganiro cyo mu gitondo mu kitege kiraba ari umuriro, hatagira umuntu gicika. Ariko ibintu bibaye muri iki gihugu mana nyagasani, ibintu bibaye muri iki gihugu byagakwiye guhagurutsa inzego, kuko bitihise umupira wacu tugiye kuwurindimura. Tuzi ngo turi kubaka umupira uri professional kandi turi kubaka noneho ikiri munsi ya amateurisme. Baba we so ngayo nguko rero ubwo nibyo, ibindi nyine turagarukaho mu kiganiro Morning Sport. Afana bita APR nyabona mu cyubahiro mbagomba mukomeze mukande subscribe, basi ndabinginze please mukomeze mukande subscribe kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Munyemerere nsoreza ahangaha rero, mbashimire cyane mwebwe mwakoze subscribe, muri abantu babagabo cyane. Instagram yanjye ni Kasiejizo 001, mu gihe Facebook nayo ari Kasiejizo, n'urubuga rwa TikTok ni Kasiejizo, YouTube ni KSTV Rwanda. Thank you so much. Asala vista.